Mwiriweho nizere ko mumeze neza tubazaniye amakuru by'umwihariko mu karere k'ibiyaga bigari. Ni igiki kiri kuvugwa ku tariki 19 ukwezi kwa munani 2026 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bw'iki gihugu kiracyari kimwe mu bintu bikomeye bukurikiranwa cyane. AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeje kuba ku isonga mu biganiro n'imishyikirano igamije guhagarika imirwano. Amakuru aheruka agaragaza ko hari uburyo bwo gukomeza gushyira mu bikorwa amasezerano n'uburyo bwo kugenzura ihagarikwa ry'imirwano, ariko icyizere cy'amahoro kiracyabangamiwe n'ibirego by'impande zombi byo mu kurenga ku masezerano. Ikindi gikomeje gutera impungenge ni ikibazo cy'ubutabazi mu burasirazuba bwa Kongo. Haracyari abaturage benshi bahunze ingo zabo mu gihe ibikorwa by'intambara n'ibibazo by'ubuzima bikomeje kugira ingaruka ku baturage. Ikindi kibazo gikomeye cyane muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ni icyorezo cya Ebola, cyane cyane mu bice by'uburasirazuba. Amakuru yatangajwe muri Kanama agaragaza ko icyorezo cyakomeje gukwirakwira kandi kikaba kigira ingaruka zikomeye cyane cyane kubera ko uturere kirimo kibamo amakimbirane, bikagora rero abakozi b'ubuzima kugera ku baturage ndetse no gukurikiranira hafi ababashije kwandura. Ibi bishobora kongera ibibazo by'ubutabazi mu gihe abaturage benshi basanzwe barahungabanye kubera intambara. Ku ruhande rw'u Rwanda, ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye mu mubano hagati ya Kigali ndetse na Kinshasa. Rwanda yakomeje gushimangira ko umutekano wayo ugomba kwitabwaho mu gushaka igisubizo cy'amahoro, mu gihe Kinshasa n'abandi bafatanyabikorwa bakomeza gushinja Kigali kugira uruhare mu kibazo cya M23. Rwanda yo igahakana gushyigikira M23 kandi igashyira imbere ibirego by'umutekano wayo n'ibikorwa bya FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro. Ku rwego mpuzamahanga, ibiganiro byahuje u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byakomeje gushyira imbere kugabanya ubushyamirane, guhagarika imirwano ndetse no kubaka uburyo bwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Mu Burundi naho ni iki kivugwa? Mu Burundi kimwe mu bibazo biri kuvugwa cyane muri Kanama ni ikibazo cy'ubukungu n'ibura ry'ibikomoka kuri peteroli. Raporo z'itangazamakuru ryo mu Burundi zagaragaje ko ikibazo cy'ibura rya lisansi cyakomeje kugira ingaruka ku gutwara abantu ndetse n'ibintu ndetse n'ubuzima bwa buri munsi. Ikindi gishimishije ku Burundi ni uko igihugu giteganya kwinjira muri East African Payment System bitarenze Ukuboza 2026. Ubu uwo murongo w'ubwishyu uri mu Rwanda, Uganda, Kenya ndetse na Tanzania. Ibi bishobora gufasha koroshya ubucuruzi ndetse n'ubwishyu hagati y'ibihugu byo mu karere. Muri Uganda haravugwa iki? Muri Uganda amakuru yo kuri uyu munsi tariki 19 Kanama yibanda cyane ku bukungu, ubucuruzi n'imiyoborere. Hari ibiganiro bishya bigamije kongera ubufatanye hagati ya Uganda ndetse na Ethiopia, cyane cyane mu bucuruzi bw'amabuye cyangwa se n'ishoramari no gutwara abantu n'ibicuruzwa hakoreshejwe indege. Uganda kandi ikomeje gushyira imbaraga mu mishinga y'ingufu n'amavuta. Reuters iheruka gutangaza ko icyemezo cya nyuma ku ishoramari rya Uganda ry'uruganda rwo gutunganya peteroli muri Uganda giteganyijwe muri Gashyantare 2027 nk'uko Reuters bivuga. Ku rwego rw'umutekano mpuzamahanga, Uganda yanagaragaje ubushake bwo kugira uruhare mu ngabo mpuzamahanga zishobora kujya muri Gaza nyuma y'uko inteko ishinga amategeko y'igihugu ibyemeje mu ntangiriro za Kanama. Muri Tanzania naho hari byinshi bihavugwa. Hari amakuru y'ingenzi areba akarere. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan baganiriye ku kongera ubufatanye hagati y'ibi bihugu byombi, cyane cyane mu bucukuzi n'ubucuruzi n'iterambere ry'ubukungu. Ibi bifite akamaro kuko Tanzania ishobora kuba inzira ikomeye cyane ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yakoresha mu kugeza ibicuruzwa ku masoko mpuzamahanga binyuze mu byambu byo mu nyanja y'Ubuhinde. Ikintu gikomeye cyane muri uyu munsi ni diplomasi ndetse n'umutekano biri kugenda bihurira hamwe. Ku ruhande rumwe
hari imishyikirano y'amasezerano agamije guhagarika intambara. Ku rundi ruhande haracyari ikibazo cy'imitwe yitwaje intwaro, ikibazo cya FDLR, M23, AFC ndetse na FARDC, Wazalendo n'izindi ngabo z'ibihugu byo mu karere zagiye zigira uruhare mu bibazo by'umutekano muke. Abasesenguzi benshi bakomeza bavuga ko kugira ngo amahoro arambye aboneke, hakenewe gukemura ibibazo by'ingenzi birimo umutekano, ubwenegihugu, imiyoborere, imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Muri make amakuru akomeye uyu munsi ni Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amahoro by'umwihariko M23 bikomeje kuba ikibazo nyamukuru. Repubulika ya Kongo, Ebola ikomeje guteza impungenge zikomeye. U Rwanda, umutekano ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'amasezerano y'amahoro bikomeje gukurikiranwa. Mu Burundi naho ibibazo bya lisansi ndetse n'ubukungu bikomeje kugarukaho cyane. Mu Burundi kandi biteganyijwe ko izinjira muri East African Payment System mu mpera za 2026. Uganda naho ubucukuzi cyangwa se ubucuruzi n'ishoramari n'ingufu biri mu by'ingenzi by'uyu munsi. Tanzania na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibihugu byombi biri kongerera ubufatanye mu bucuruzi. Icyitonderwa, amakuru yo kuri uyu munsi, amakuru mashya kandi akomeye cyane ku karere ni ayibanda muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC M23 n'umutekano w'imipaka, Ebola n'imibanire y'ibihugu by'akarere. Amakuru mashya yihariye ku Rwanda ubwayo ari ku tariki 19 ntabwo nabonye ahagije kugira ngo mbashe kuyabagezaho.